asa gajangin na tong bulong ito bu marbange-bange mga saha mahamu jolma naleling mangolu saha tu di pasu-pasu amata na martua de bata asay masita batua perlingguman di Siborok amata do na martua luhut mahamu Raja Siaturi di Parorot diho Rio molo siya bapam nuaeng gabi martulang mangulahi mahodu hamil jelmi molo pajupak ko tumarga luwis dokom matulang ditong-atongan ni punguan namin molo bor-bor marsada na mardomu tu bor-bor marsada tulang mo may rurutan ni opung mo siyang gijang jadi songonima di hobere ngasaha bisa darion di jaloho pasu-pasu siya namat na martua donon nami matong so kata nina tua ase giring-giring men nagosta-gosta tibu mahamot tong mangiring-iring huhut mangopa-opa asa tinapuk hujur men na tutopi ni tabian turia pe pahopuk ku berek ku mangalaka sa itu si mahamuda potat persaulian nakaning rodo hame saudura uduran ni bere ururan ni tulang nu tu hamu bere nami mabuat boras sipir ni todi dohono matok hatan sipir ni todi asa pir men napoki bohul bahul pantalongan pir matodi una saluhut na Raja Siaturi sai luju-luju ma pangomuan di sope naing mapasadon nami ulos na hapal ulos gajang rabu mangulosi badan dohtot dimu manogihon nak kanauli kanadeng nganotu pahon ya mata na martua de bata asa sahak masulu sahak matu botean sahak mahamu leleng mangolu salu na sahak mahita tu panggabian sahak mahamunang tu parhorasan asa tiko main natong ingkir-ingkir maro tiko maingkir-ingkir na bulung ngai rata-rata hata kapang idua salu na luhut nai di pasahuton amata de bata songoni mapar musik nabi jangan murni ibere nami dot ibere doli di son. Untuk si Rio, mungkin selama ini sudah lama ini ditunggu-tunggu ya Rio, ya kan? Tapi pada hari ini kamu bersuka cita, seluruh keluarga bersuka cita. Tadi mungkin sudah dikasih pendeta nasihat untuk kalian berdua. Itulah yang kalian pegang untuk pedoman hidup kalian. Dari tulang ataupun opung, satu pesan, peganglah kunci ayat itu yang menjadi pedoman hidup kalian. Kalau saya dan keluarga saya, Tuhan yang saya jadikan di dalam kehidupan saya. Itu saja kalian pegang, tentunya apapun permasalahan, apapun yang akan kalian hadapi di kehidupan kalian akan diberkati Tuhan. Soalnya majuhata siap kami. Mulia tema dia katangi yang pangiduan, nasoni mariti holong, ulo serbang nagpasato mula Raja Nemi. Nian angko di rohanami ni, tung sudah du hamu adopan nami, marhite nado sopon-sopon nami hamu alai pos maruhanami sonima pangalahona sonima go ngadi hamu hami perkelingo muna son hatani situ itu amat dokon dak sudah bulung nape susaku palia dak sudah tuhum nape so si baino susadia molo tung marhor-hor pi hamu jalawon nami non Raja Nami Raja Bulun ba las maruhamuna ba sonima sirohon nami pagi dohong aku damuna mau lihat tema alanan nun langsung mula na mahami molo dukpe siano kami izin suaksoni madi ang amang Siaturi teh amang penasehat jadi laro mahami lau mangulos ibadah dohoto dimu tu pahon ni amatan na martua de bata ama pade nami baik kamu ma godang na hopang tu si laos badomu man non tu godang hasahatan ni tinahuin na bual tiyo binay tu panhuatan baik damang man no godak si tiyo las badomu damang ma tu godang hasahatan baik damang ma